MS collection thlir tu te in zawain chi bai le vek ule voin hi December ni som panga sang ni som ni panga ani tukin ka jing thau chu karil ruwa Farkawn lam VDP ten an vuak lum anti chungchang ka ngai to a atuar tu nuna hlau tu te kha minei nung tak an ni lo ti a shat reng mai an kho chunga minei nung deuh ni ta se kha thi na kha a thenga ngem ti te ka ngai to na lo lu ta number 4 heroine tam tham tak an mana anei tu te sumle pai nga tak ho sa tak an nia khanga te kha chuan VDP le YMA ti vel thom alang mi alo ani kha mere thei jok le har sa jokin anti swal hian thina hial a thleng da zeu zeu mai mizo Christian kan ni lom ni Christmas alo thleng dona mi zong zong tan la li suwa alo piang ang hian ho u tlom ngai pol zong zong te hian swal le thil thalo do na chuan ro rel na angkhat i mang sham shamang u mi chen khatan thina hial swal ani lain mi hausa le thei te tan chuan chu swal chu thil thalo chu engma ani si lo swal chu tu tan po swal ni vek ro se pusi la ram enga kumsomli pakwa Farkawn chimbeng chu tukin jing dar nga vel khan a chen na ina athia athi dana hian thil fel tok lawa nia sha in vo in khan arwang hi Farkawn damdoi ina postmortem ani a William ngal ani thudon danin pusi la ram enga hi nimin khan Myanmar a akala hei Farkawn VDP ten ring hlelin alo holam anlo changa akuta tang hian ni zan rei lam khan zu phun enga mozat an mana VDP ten thu an zo fia hnuwa an che na ina motorin an da leta tukin dar nga vel khan a boral zui ani pusi la ram enga thi dana hian a chung te chuan thil fel tok lawa nia nga in Farkawn police outpost ha FIR an thelut ani thil thalo a then hlo thon thila durtlang le champhai atangin police tamzokin vo in khan Farkawn hi an pana an hmalak na hnuaya pusi la ram enga ruang chu Farkawn damdoi ina postmortem zui ani a police te chuan he thina thleng chungchanga hian Farkawn VDP member pasari chu thu an zo fia hnuwa hengmi te hi champhaya thu zo fia turin an hruai zui ngal ani pilaram din sangi durtlang chu inrini khan karen man wangin athia nimin pathiani chundar som pani khan vui ani thudon danin pilaram sangi hi inrini tlaidar nga vel khan a inbuala alo chwa mai lo wangin anwa en fia chu bedroom chwata ni khochelovin alo leta dar nga le chan ve khan athi ani pilaram sangi hi a inbual na lama kareni naman ninge yangai ani a apasal le afapa kumkhat mi vel athi san ani Christian te hun pui lo thleng tur Christmas le kum thar wak veta aizola buaina le har satna atheng a om lo nan police den na sataka mala kan tum Zalenin Aizol District Superintendent of Police Zeusang Liana IPS akom na a hun pui wak veta hian atam thei angber police duty an tum ti asoya Aizol North SDPO le Aizol South SDPO kai shwaina hnuaya Aizol khopui hi mun lia Trenin zone dina hian DSP rank kai shwaina December ni somni pani sangni somni panga atanga January ni li sangni somni paruk inkara ni leng le zan khwa in khopui vil ani dona heiba ka quick response team in insiamin buaini chuak emo chanpui ngai an umpal a chi chuak mai thei turin anin ring reng dona Aizol police station a control room da in darkar somni pali duty ani don ani ati puinu naw ten ral muang taka hun pui an man theinan khopui chunga police station pali ten patrolling an nei don ti soibokin SP chuan tunlai hian heng police station pali hi zandar sari atanga jingdar li inkar chungin patrolling an nei thina ma se December ni somni pani sangni somni panga atang chuan chun zan zomin patrolling hi an nei dona heiba ka mun poimo le lun lai dewa police duty da tum ani ti in kholaya drug addict an tlem jok nan prison ven nen na sa joka duty an tum bok ti asoi halpua le halmoi chungchang zo na changin Aizol SP chuan November tha atang khan akha tokin halpua le halmoi check na hi kan kalpui renga kumin bi ka hian trum khat chia man kan laneya kan check tam ngai to in man tura tlem hi alom kan ti a Christmas don hnaya YMA nen changtlangin halpua le halmoi check run pui hi nei le kan tum ani atibok hun pui wak veta duty tur hian police battalion sang sang atangin sipai engemozat po khom tum ani